Декабрьнан 21-ны кечергежесі АТР телеканалы «Спутник» яйынлануына тоқтатacak. Devlet бюджетінден аз пара айырылғанындан себеп АТР телеканалы Spacecom шirketine боржыны деп оламай. Телеканалының амыс yoldaşından kesilmesi hakkında mektup АТР телеканалының баш müdiri Ленур Ислямовқа келді. Бұның нәтижесінде телеканалының esas seyircileri, yani işgal etilgen Qırım sakinleri, evvel olğanı kıbı АТР yayınlarını seyretip olamayacak. АТР телеканалының реберлігі бұл проблема біраздан чезілежегіне умут етіп малеви ресурсларына қыдырмақта. Яйынларымызны Украинаның кабель телевизионы, Мегаго, Диван ТВ, Ол ТВ, Ланет ТВ адлы рақамы иләвелер ве АТР Юва сайтында сейретмек мүмкін. Бұнен берабер АТР YouTube видеохостингінде яйынланмаға девам етежек. İçtimai ağlarda телеканал АТР адлы сайфелерімізге абуне олынас. Бұл сайфе işgal etilgen Qırımнен бағынан esas minbası olup қалмақта. Украина Юқары Шурасында инсан ақлары векелетлесі Людмила Денисова Назирлер Шурасына екене Qırım татар телеканалы АТРге малеви ярдым бермеге чағырды. Денисованың фікіріне көре девлет бюджетінден етерлі қадар пара айырылмағаны үшін АТР телеканалының Qırımда Спутник яйынлануы тоқтатылмасына yol бермек olmaz. Чүнки Qırım сакинлері Украина аққанда керчек малюматқа мұқтаж. Бұнен берабер Денисова АТР телеканалы бойле вазиетке екінші кере оғыратыла деп қайдетті. Девлет бюджетінден етерлі қадар пара айырылмағаны үшін 2020 сенесінің башында телеканал қадемлерінің сайысы 45%-ға ексілді. АТР телеканалы Qırımда тек бір кере 2015 сенесі апрель айында яйынлануыны тоқтатмаға мejbur olған еді. Звертаюся до Кабінету міністрів України забезпечити стабільний механізм фінансування телеканалу АТР, який здійснює мовлення кримськотатарською та українською мовами. Сподіваюся на вирішення проблеми та надання державою фінансування єдиному кримськотатарському телеканалу АТР, який після окупації Криму Росією з 2015 року здійснює мовлення з Києва. Qırım татарларынан Русия хакимиетіне қаршы барашық тренуыны тоқтатмақ үшін işgalcilerinden umutsuzluk, korku, açuf ve alçaqlıq adımı. Böyle etip Nariman Celal onun ve ağa kardeş Aziz ve Hasan Ахтемовларының apske taşlanmasını adlandıra. Bunu meclis reisinin birinci muavini Qurultay Merkezi Saylav Komissiyasının yol başçısına yollagan mektupta yazdı. Zahir Smilla mektupnan metinini öz Facebook sayfasında paylaştı. Nariman Celal qaydetkenine көре Qırım işgalinin tanılmaması Rusiya cinayetlerini meydanға çıkargan yarıqtır. Конечно, они стремятся очернить и нас, и весь наш народ, и подобных испытаний нам предстоит пройти немало. Но верность принципам нашего национального движения, ценностям демократии и, наконец, друг другу доказала эффективность в прошлом, докажет и сегодня. Подобным своим поведением российская власть обнажает себя, свою сущность, даже перед самыми лояльными к ней людьми. И здесь, в тюрьме, это видно более чем на свободе, где можно еще обманывать и обманывать. Сломать наш народ вряд ли кому удастся, но нанести раны, если мы не будем защищаться, возможно. С другой стороны, мы имеем шанс взглянуть на себя трезво и проверить собственные силы. Как сказал опальный в советское время психиатр Николай Бернштейн, время замечательное, все люди как в проявитель опущены. Сразу видно, кто есть кто. Всем огромный привет и благодарность. Я, несмотря ни на что, с вами. Сентябрьнын 3 ve 4-інде işgal etilgen Qırımda Rus işgalçileri Nariman Celal ve ağa kardeş Aziz ve Hasan Ахтемовларны tuttu. Ularını Ахмежит rayonundaki Angara koyunda gaz borusunda diversiyada qabatladılar. Noyabr'nın 8-інде Celal'ны patlayıcı maddenin kanunsuz taşılmasında qabatladılar. Böyle etip işgalciler Nariman Celal'dan onun Qırım platformasında iştirakı için intikam aldı. Екі tevqif ve 24 günlük hapis cezasından son azat etildi. Yarımadanın bütün koşularından eski Qırımga kelgen insanlar, soysoplar ve dostlar kanunsuz tutulgan Qırım birdemliginin koordinatorı Mustafa Seydaliyevni qarşılay.
Это испытание, которое дает нам Аллах, воспринимаем только как очередной шаг в будущее, да, то, что нас укрепляет, то, что делает нас сильнее. Эмоции переполняют, конечно, очень рад всех видеть. Аллах разолсан всеми, кто за все это время поддерживал, участвовал в акциях поддержки, помогал, не оставлял без внимания моих близких. Всем джаматам со всего Крыма сегодня приехали его встретить. Это вот какое-то такое единство, такое неописуемое, которое весь Крым собрался, одного человека встретить. И все как-то пытались помочь, как-то его поздравить. Башта ишгалчылар Мустафа Сейдалиевны дигер Кырым татарларынен берабер адвокат Эдем Семидляевны каршылаганы үчүн уну Кезлевдеки изоляторга ташладылар. Бираздан Мустафа Сейдалиев ичтимаи акларда 9 ел эвел пайлашкан язы себебинден Ахмеджит изоляторына ташланды. Амма Сейдалиев айтканына көрө эр ерде ватандашларынын бирлиги ве дестегини дуяйды. Мы никогда не остаемся в стороне от проблем своих близких. Мы всегда оказываем помощь, поддержку. Знаете, вот там в ВВС, когда я получал передачки, на самом деле вот, одно имя всех передачек мне было знакомо, а остальные вот я даже не знал, кто это делал. Да? И это очень воодушевляет, вдохновляет, когда совершенно неизвестные для тебя люди жертвуют временем, имуществом и приходят, передают тебе какие-то там продукты пропитания. И вот сокамерники, другие ребята, которые сидели вместе, они вот просто в шоке, да, находятся от данной ситуации, когда узнают, что я даже не знаю этого человека. Так у всех было. Брозым дегелсин бу кыйынчылыгынан беребер, бутун жемаатнен, бутун халктен беребер кечиремиз о күнлерин. Аллах сиздин эпиңизден разы болсун. Аллах сиздин dereceğinizin cennete daha yükselsin inşallah. Bellemesinler bu bizlerin cezalarlar. Yok, olar özlerin cezalarlar böyle ettirip. Bizler bundan beraber bizlerin daha birleştirirler bular. Özleri duymay kalar Allah bizden birleştirgenimizni. İnşallah Allah sabır etkenlerinin beraber. Козайдын Корошевына келгенлер Аллахқа дуа етіп, сияси мабуслерге ярдым етмеге ве ишгалчылар жазаланмасы рижасынен муражат етті. Allah'ın kimiyede karısınız azat eyle. Düşmanınızın maskara görüşleri yapalım. Allah'ım bana bu cemaatin senin birinin yardım büyük mükafat alıp cennet bahçelerine oturup sana daha sonsuz şükür etmeye bizi nasip et Allah'ım. Экінші интулувдан 10.000 рублей пара жазасы белгіленді. Ахмеджеттің ишгалчылар махкемесі Юнус Булатовны құрманда тұтылып, терроризмде махкем етілген Қырым татарларынан махкемесіне қол тұтмаға келгені үшін қабатлылырақ таныды. Бұндан evvel айны махкеме Булатовның әрекетлерінде қанун бозылуы әлеметлері жоқ деп мемори даваны қапатқан еді. Протоколны тізген полис хадимлері Қырымнан юқары Рус махкемесіне шикаят беріп, дава ғайрыдан Ахмеджет махкемесіне қайтарылмасына интылған. Сөзде махкемеге чағырылған полис хадимлері Булатовнан махкеме огынды нумайышларда иштирак еттімі, карантин қайделеріні боздымы, жоқмы айтып оламаған. Тақдим етілген видеода да Қырым татарынан қабаты таздықланмағанны бақмадан ишгалчылар махкемесі полис хадимлерінің тарафына тұрған. Нами было осмотрено видеофайл, который сотрудники правоохранительных органов приложили к своей апелляции. На данном видеофайле вообще абсолютно какая-либо информация относительно Булатова Юнуса отсутствует, что также нами было заявлено в суде. Кроме этого, нами было приобретено ходатайство об исключении протокола об административном правонарушении ввиду нарушений при составлении его. Однако суд, как мы считаем, принял заранее позицию. Позиция была суда наказать и не принял наши доводы и аргументы и наказал Булатова Юнуса в сумму 10 000 рублей.
Октябрьнын 25-нде ишгалчылар Кырымнан сөзде гарнизон махкемесі огынды 20-ден зияде Кырым татарын ұтты. Олар ачық махкеме топлашуына кырып, шикаетлері бақылған мабуслерге қол тұтажақ еді. Ләкин ишгалчылар көветчілері махкеме огынды олған инсанларны тұтып, автобусларға юклеп полис бөліклеріне алып кетті. Нетижеде бір чоқ инсан карантин қайделері бозылмасында қабатланып, пара жазаларын алды. Жебеде Сабадан 2 Украин аскері патлама нәтижесінде яраланған. Бірлешкен Құветлер операциясының штабында білдіргенлеріне көре бір арбинын алы ағыр, дигерінің алы тұрғындар. Туневын рус ишгалчылары Новозвановка ве Светлодарск қасабаларыны қорчалаған Украин арбилері позицияларыны 122 калибрлы артиллерия системалары ве бұйық калибрлы құршын аты жетіртібатларынен ұжым еткен. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишаються незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Рус арби командалығы Донецк ве Луганск вилаяттерінің ишгал етілген территорияларында өз бөліклеріні құветлештіре. Украина истихбараты білдіргеніне көре, кечкен авто ишгалчылар интенсив шекілде талимлер башлатқан. Бөліклерінің командалары арби машиналарының эркяны, мергін нишанжы ве граната атыжыларынан топлашулар кечіре. Окупанти обладнують нові, основні та запасні вогневі позиції, склади для зберігання танкових і артилерійських боєприпасів у межах населених пунктів, наближених до лінії зіткнення. Водночас у з'єднаннях і частинах так званих 1-го та 2-го армійських корпусів постійно проводяться уточнення цілей артилерійськими та мінометними розрахунками для ураження об'єктів на позиціях Об'єднаних сил. Ишгалчылар Ахьяр жибарындаки Инкерман карьерындaki голге чоплік ташлай. Бұны көрген инсанлар видео чекті. Анда юкарабасы Инкерман Акай монастыры янындаки хавозға чоплік tokkені көріне. Ялы құружылық қалымтыларынан ортылгендір. Ерлі сакенлер айтқанна көре машиналар чоплікні чоплік обасындан алып келе. Айдайжылардан бірі бұл Таврида yolundan қалымтылардыр деп білдірді. Қырмышғалындың евел бұл карьер көрілмеге лайық ереді. 20 метр теренлігі олған гол 2000 ел евел қазылған ocaqlarının yerinde peyda oldu. Onun yanında Kalamita adlı Orta Asır Kalesi'nin viranesi ve Inkerman Akay Manastırı buluna. Keçkensini işgalciler hakimiyeti bu golden insanların ihtiyacları için su alaydı. Fakat yerli sakinler böyle varvar hareketleri devam etse bu goldeki su içmege yaramayacak. Украинада кечкен күн девамында 2,5 bin ковид хасталары қайды етілген 157 инсан вефат еткен тек 2 вилайет эпидемия tehlikesizliginin кырмызы зонасында қалмақта. Сьогодні в Україні підситуація значно краща, ніж в європейських країнах. Станом на зараз лише 2 із 25 областей України не виконують умови виходу із червоного рівня епіднебезпеки. Це Волинська і Запорізька області. Решта 23 регіони або вже виведені із червоного рівня, або будуть виведені найближчими днями. Украинада микрон adlı коронавирус штамы белгіленген бірінші инсан Бірлешкен Араб Емірліктерінде бұлынғанда оңа ұғырады. Сағлық Назир Виктор Ляшко елбаш байрамларына насыл телекесіз кечірмеге тепсие берді. Застосовуйте заходи індивідуального захисту, щоб захистити своє власне здоров'я та запобігти веденню жорстких карантинних заходів. Вакцинація в комплексі з іншими доступними заходами профілактики дозволить нам контролювати поширення вірусу і при цьому дозволить жити нормальним життям, а також запобігти веденню масштабного локдауну. Ашыланған украинлер епитрымка девлет программасы черчевесінде алынған 100 миллион гривнадан зияде параны масраф еткен. 1000 гривна ярдымны дие иләвесінде ешіл ковид сертификаты олғанлар ала біле. Бұл программаға девлет бюджетінден 8 миллиард гривна айырылды. Инсанлар параны қайда сарф еткен аққанда статистика малюматы да пейда олды. Бірчоқ инсан берілген параны кинотеатрлерде масраф еті. Екінші жерде китапхане, үшінші жерде театрлер. Туристика биде ве шоулар 11-ші жерде. Музейлерге масраф еткенлер да олмаған. Ишғал етілген Қырымда 278 инсанда чин вирусы белгіленген. 24 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен.
Ратлык күнлер Европанын буюк шәһәрләрендә кенәдә мәҗбүри ашылануга каршы күтләве наразылык нумаишлары кечерилде. Бу Брюксель, Европа Берлегенең пайтахтыдыр. Тәшкилатчыларның сүзләренә күрә, монда наразылык белдермәк өчен 50 000 инсан чыкты. Ама полис хадимләре айтканна күрә, нумаишта 3,5 меңгә якын инсан иштирак еткән. Октябрь айында Бельчикада ашыланганлар өчен карантин кайдалары куәтләштерелде. Шундый ковид паспорты олмаган инсанларны бар ве ресторанларга кирсетмәйләр. Bundan gayrı башлангыч мектепте hepsi балалар маска киїп йөрмәле. Ми вважаємо, що сертифікат вакцинації від ковід поділяє людей на тих, хто зробив щеплення, та тих, хто не зробив, прямо як за апартеїду. У кожного має бути право вирішувати, робити щеплення чи ні. А ще бачимо, що ефект вакцин не завжди хороший. Вакцина шкодить здоров'ю людей. Лондонда полис хадимләре ве наразычылар арасында тартышмалар да йөз берде. Буның нәтиҗәсендә бер кач забит яраланды, ама һич кимсә тутылмады. Бу исә Испания йөзләрчә наразычы Барселона мәркәзендә топлашты. Bundan gayrı Bilbao шәһәрендә дә нумаиш кечерилде. Инсанлар бар, ресторан, спорт залы ве эсле башлы инсанлар өчен evләргә кирмәк өчен ковид паспортларını күрсәтмәк кирәк булганындан мемнун дигел. Я тут, оскільки виступаю проти того, щоб людям кололи щось незрозуміле. Ми не знаємо побічних ефектів у довгостроковій перспективі. Багато помирає від вакцин, але ЗМІ приховують це від нас. Ця вакцина вбиває. Almanya şehirlerinde de numayışlar keçirildi. Binlerce insan Düsseldorf sokaklarına çıktı. Anda numayışlar şamatalı ama barışık şekilde ötkerildi. Frankfurt şehrinde ise birkaç tecavüzi insan Avrupa Merkezi Bankı'nın eski binası yanında tutuldu. Geçenlerde Almanya'da ekimler ve esli başlı insanlar için evlerde çalışanlar için mecburi aşılanı ilan etildi. Onlar Covid'e karşı 2 aşı Mart'ın ortasına kadar yaptırmalı. Aksi halde ularını işten çıkaracaklar. Garbi Avrupa'nın memleketlerine göre Almanya'da aşılanganlarının sayısı daha azdır. Anda elinin %70'i 2 aşı yaptırdı. Şu sırada yangi kansler Almanya'nın episi gражданлары için mecburi aşılanuvunu kırsetmege planlaştıra dep aytdı.